mayam makeup to ho jarage ai yam kanna gana taba pura sungai hai taba ga chap manabane makeup to buje ado ai isa ne isa kamane makeup to je habda mayam do jarake makeup items yam kanna use to da bida khara khatang na dum to jabane ado mayam da hojik ai jarage first aina dum to ise kino sunscreen na matai ko sunscreen SPF yaw sunscreen na matai re ado ai hus iru jabe hek loi baga du tai raga lai re aduga adu lor kan da hojik tai do se foundation ne khutta khara lobirani aduga hujik maida khara sumaina taibirani hujik foundation gi thabak loire aduga hujik tawdoise loose powder kitang kha tai ga daba ko yamna tai ga daba nate kitang tai bi gani mathang da ina hujik ai hek tawri se pisum yak pa ai pisum je yak pa khwai te ki luba pisum je wang mana da banina ne yek pada wai ba ina ngam hai boy di phawa hai ta banina khro wai do kama yek ke doi uhan jara ke mayam ta hegi left side se hani yek e left side se na wang banina sina khra makha da chingdarak toi ne ba mayam pisum yek pa hai ba yaw bi ba singna kitang ai bu idea pibira mo kama yek to no do hojik yet lom gi mu torasi yet sina khara nem banina sina mathak wai mathak khara chakhat laga yek to ba yara da pisum je hena uhan na ba hena ka hena hena clearly uhan na ba hai tare kano akoi basida foundation na kitang boundary da tasan ba kitang mangal tholak na ba ko akoi basis pa ne khara foundation yekpi ba side ta jo mana lore bisum ki thabak bisum loradi lor bu mani dozik bisum lor kan ta to dese kaino habida eyeshadow khara yekpi gani aigi eyeshadow jingdi machu jingje pra dal oi bana yamne brown gumba degi ching ka pu gumba do hojik ama yekse sigi golden color je aduga eyeshadow lorakanda eyeliner khar yekani lorakanda hojik tawdoise mascara khar sangani hojik mathang da tawdoise aigi chawraba naton se kitang pikpa malhanna ba naton shape hake maida contour khara tawrani hojik mathang da tawdoise blush khara tharni pink color gi final step ta lipstick sangani duga loire
A few moments later. शीला नंगु आशुम खल्लुरीबा इमीसीना माइथों दुतंग येंगुना ता लैनिंगलीबा संसार सीदा ऐगिदामा लाखिबारा हायु नंगु मैम आई माइजे हुजिक पिंपल्स कार याम लेरेबको अदुगी आइना जुलाई 24 ता मामा अर्थ फेस वाश कनो मॉइस्चराइजर ऑर्डर तौगिबनेबा अदुगा 24 जुलाई द ऑर्डर तौबदुना नहान 2 सेप्टेम्बर द यौरए नहान गे लॉकडाउन लेरुबगी लाकपा यादे न हाय अदो फाइनली यौरए मतम कुइरबे तुंगदा अदो हजिक मैम द उहनजरके स्माइना लाए मोइगी कनो जे पैकिंग जे सी प्रमोशनल वीडियो नते को मैम जस्ट आइना ऑर्डर तौबदो उचरके तौबने अदुगा सिगी रिव्यू दी हयेंग आइना यूज तौरकांदा मैम पाबी तारगदी आई यूज तौर मतुंगदा आई रिव्यू हाइजरके इफेक्टिव ओइब्रा ओइदब्रा दो अदो हजिक सी हांगमिनरजे स्माइना लाए फिरनी वाओ फजैने Mamaearth Regimes of Nature Anti-Acne Combo sida acha sunscreen ga moisturizer ga ani ne bako sunscreen ga moisturizer ga aduga sunscreen duna SPF 50 ana aduga atopa amana face wash ne T3 face wash with neem ko sina pimples phana bane hai si hapetang open tauringaida photo humta kaphogige Dixie open tauberasi sinamogi guide ko guidelines case da iraga pire kamaina use tawni ko ni do use maina yawe This is sunscreen SPF 50 SPF 50 ne aduga sina moisturizer ado sigi product ahum je hujik ai use tawjarage aduga use tawra matungda nimit kharni lerga mayam da amuka update tawjarage mayam na pambi taragadi ado video se sa dalo sanjarage mayam asi video se nungai beragadi like tawbiramo ai channel subscribe to video bising subscribe tawbiramo subscribe to bakanda bell icon nu sunabiramo mayam video se loi fabing bagida mak thank you very much mathangi video do unar se ma bye bye take care mayam ai je huzikan pimple scar de ayadre mayam ai mai je pimple scar yam thu ebago ado kano yadre pimple yam thu edugi pimple scar yam lay aduga atopa amana face wash T3